cerita dan oli ki. Ya lah kita mapak doca. Hei, apa tuh? Agak mau jama. Macule kie. Acio ka macule. Nabi cule bacio i. Magabawang yar anak dia na bacio ki macule. Tuang apa itu mau pau sama na to makan jacurena. Una dosa di kita we. Pala ko jatwe. Natasha, ome ka jolo. Ayo Lina, di sunat jolo ah. Angka gosipku. Aga tuh. Oh, nena curi bawa nak korok yung pedako. Pura ko na cerita bokok Natasha. Astaga, iyo ga? Pura ni ubali mako mo na to macule. Nana na curi dia sesa pira. Memang ini. Barusannya itu Nana nggak ada pengen pakai masjid. Sana ke jalan. Ayo mi boleh. Kenapa tidak pergi usaha itu Nana? Na bombe ka apa apa dia tanong kana ni wakada. Cerita kira Nana. Nagka-prasiri na siya boko ki. Nggak boleh rasa bombe-bombe, baku bayi kamu masih bisa bantu kok. Apa aku si bombe sama Natasha? Nah cerita boko ki. Apa tanya aku? Iya si Pak Dua ye. Mabali to sama saya. Hai bombe Tony Natasha. Pergi mau kau boleh minta maaf sama dia. Ay masih reka pa anak puraton ni cerita boko. Ayo Mi, saya temani kok. Natasha. Ini mau minta maaf sama kau. Ya mau kau malu-malu. Minta maaf kan Natasha. Iya, maafkan itu si Aisyah. Minta maaf kan Natasha. Iya. Mana pali Arisa? Umi WCW.